Sikubutile ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho nganalo litsaba lolithinta sikhundla semvikelo emphakathi Busisiwe Mkhwebane. Sibantu base South Africa akekho longedulu kwemandla emthetho so lokukhona lelithimba lelo aliphumele sobala likhiphe lobufakazi lobo ngete samvikela make Busisiwe Mkhwebane sithi right noma akekho right lokukhona abaphumele sobala kuvakala ukuthi lokho labakushoko kuliqiniso na. Mina sengifisa ukwazi ukuthi ke ubani obeka lesihlalo ukuthi umsebenzi wenza kahle okanye uwenza ngomthetho. Wonke umuntu obeka lesihlalo ukuhlezi eqhamuka ingonondo kuthiwa akawenzi kahle umsebenzi ukuthi unakwenzelela. Abamiyeke aqhubeke nomsebenzi wakhe ulala sebengafaka ama-advice la khona bebona ukuthi akenzi kahle khona. Hayi msakazi mina ngiyavumelana nalabathi lolu daba likaMkhwebane luncikele nepolitiki luvele linepolitiki ngoba bathinta abangathintwa. Manje ingakho nje manje sebemvimbela ngapha nangapha. Mina ngibona kudlala ngoBusisiwe Mkhwebane kuyo yonke lento. Baqhuba izimpi zabo zepolitiki sebeze bakuveza nasemphakathini lo. Anguboni nje impela kuhle lento abayenzayo. Mina ngiyahambisana naleli isimba elithi akehliswe ngoba manje kunezinto ezinye oyayo uthi moyibheka uyayiphenya kodwa ezinye uyayiyeka. Kuyabonakala ukuthi kuyipolitiki konke lokho osoke kwenza naye. If evidence ikhona ukuthi uMama Mkhwebane bangamphanisha why bangayiveze evidence lesizokwazi ukuthi vele sikhuluma phezulu kwayo if ikhona abayiveze kuphuma amaqiniso.